yatimia yaliyonenwa na manabii hapo kale. Siku za mwisho kutakuwa nazo nyakati za hatari na matukio mengi sana ya kushangaza ulimwengu. Vita, magonjwa kila mahali, hivyo tujue ni mwisho wake. Tufanye matengenezo katika imani zetu. Dalili zinaonesha mwisho ukaribu. Tusiupende ulimwengu pamoja na mambo yake. Tujitoe kikamilifu atatuokoa. Tufanye matengenezo katika imani zetu. Dalili zinaonesha mwisho ukaribu. Tusiupende ulimwengu pamoja na mambo yake. Tujitoe kikamilifu atatuokoa. Watu